Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Kajing penkre banshna yak away ke surok Riboy District yak balatip kum ke NUS road lani ke nongpo umdan Sonapur road. Ya kaba ke sorkar kelak penmang pisah hakini ki kendiat sengi ki baladap kelayat syat hakaba ke sorkar lang bakatanat PWD roads. Ya ke shibenta jong kani ke surok kabana nongpo syumdan kan wan bu no yaw mau nong rem na kabenta banshna no ya kani ke surok hakas potrik no pra arajar apusau. Kani ke surok kadi ke bejrong arpau kilometer na nongpo syumdan kabolong hakador pisah ke basau kendai keluar san pulai lang nyopo hajar san sepak tengkang. Hakatiga singi ubak Preston Tensong ubadayu Deputy Chief Minister ke Sorkar Jela bobat ru yak tanat PWD roads unwan plia ya utai mau nongrem kaba an sanralang dau MLE kathan ubak Meryl Bon CM bat kiwei ki riu pau khmat kathan ya kani ke program an pelong hamadan umdan hakas potrik no pra arajar pusau hakapor khatwei bejim stam kinong ilam snong kathan kila khot bat wer sobha yagi pajba banwan syakani ke jingelang bu mau nongrem kum ke jing ai khublei yau sembut menteri rongba lembat ke sorkar na ke benta kani ke jing penmang bansna no ya kani ke surong ke bamenta debun post nam ki pajba kila ap lakmi lenti ban yo ya kani ke surong